Tubaye kaze cyangwa mwiriwe nk'uko mubibona imbere yacu hari umushumba nemera cyane mu mavuta ye kandi ndagukunda papa. Murakoze cyane. Nk'uko tubona muri hano ni nk'ikihe kintu cyoba kibagenza? Okay, murakoze cyane, turabashimiye kuduha kaze kuri ibi byuma byanyu, natwe kuko mwabivuze natwe turabakunda. Hanyuma ikitugenza hano kuko mutubona no ku kibuga cy'indege, kibuga cyo mu Burundi, twagenzwaga n'ikintu kimwe. Bari tuje gusezera umusaza wacu Paul Munena afashe urugendo yerekeza mu gihugu cya Amerika. Niwe musaza twari dufite mukuru muri kino gihugu waduciraga imanza zose. Twababaye cyane kubera kuko hari imanza zimwe zigiye kuzatugora guca zimwe musanzwe namwe muzi z'ikinyamurenge ko kuja kwibura batwaye umukobwa w'abandi cyangwa kuja gukoshanya aho guca imanza gukubita ingone hasi agasora imanza ivyo murabizi ko abantu bo batabizi. None pastor uwo niwe wari usanzwe aducira izo manza zose, none aradusize agiye mu gihugu cya Amerika, ariko tumwifurije urugendo rwiza kandi niyagiye azakomeze ivyo bikorwa. Hasigaye rero abasigaye nabo bagize irungu rye ndabihanganishije bihangane, tuzamusangirira yagiye kandi tuzamusanga isakagaruka ataragera, tuzahurira mu bwami bw'Imana. Hasigaye icyo njo cyari kitugenza hano, ayo niyo makuru twari dufite. None pastor ndaguciye mu ijambo. Niki aye magambo abiri wabwira uriya mukozi w'Imana agiye yerekeza muri kiriya gihugu, ni nayahe uvuga bagiye kumwakiririya? Amagambo abiri navuga, ijambo rya mbere ni nari nkoze ryo kumwifuriza urugendo rwiza, ariko icyo mwifuriza nagera iriya agiye muri Amerika azahigwe azagirayo umugisha, kandi Imana ikomeze imuhe kurama, azokomeze naho atunganya ibikorwa byiza nk'ibi yari kwatunganya iriya. Icya kabiri aturamukirize abazosangiriye abavukanyi bariyo, hanyuma ikindi nanone arico cyanyuma. Yo bakozi ba Masha TV aho muherereye mwese tubahaye mwiriwe hano mwaramutse bivanye naho muri no munsi nk'uko mubibona turi kuri Mershwa inadaye seri balavuze Mershwa. So bera gutanga ikiganiro kwa reka twifuza umwaka mushasha umwaka muhire ku bantu twabanye neza umwaka ushize. Uyu mwaka rero tuje tubafite ibintu biri vibe baragenda muziyo namwe nyine umwana n'umusolite safi bro. Safi man. Meze neza Sana. Ko tubona uri hano niki coba kikugenza? Hano naje gusezera umuvandimwe Jackson nk'uko waje kumuherekeza. Se Jackson yari umuntu nyabaki? Jackson yari umuntu udasanzwe mu buzima bwacu. Yari inshuti yanjye magara ya muvandimwe. Se yari umuvandimwe mwakorana umurimo w'Imana. Ese na Jackson urimo Imana mukiri inzira yo gushika muri biriya bihugu utazi? Ese Jackson agiye muri Amerika. Muri Amerika ntabwo narizi Jackson uko waruvuye inshuti yawe iki mwaya majambo abirabubwira Buriya Jackson niko mwabanye Ijambo rya mbere ya kabiri ni umugabo sawa nk'uko bivuze. Ese niki washikiriza abantu bazongera hanze? bagiye Imana umuntu udasanzwe, umukozi w'Imana, ukunda abantu, umuntu wishimira abantu, muri make ni umuntu mwiza bakiriye umuntu. Abantu bari Texas ebana makire Jackson mufate neza, azobaha amakuru ibintu bidasanzwe. Ese Jackson yakuruye mu Jackson ni umuyumwe ni muvuga ntarazamuka cyane, kuko abantu benshi bamuzi, ariko bamuvuga ko mwiza cyane.
nkabona hari bisije ndibaza niba aje gakira kumwakira abantu barimo kudukurikirana babona amayimaje agenda atandukanye sawa warakoze ariko twanyibukije tubatanga ibikorwa byose cyangwa icyo ni ikibazo maze n'abanyita iranzi fayi ni ukuri sigiye ndi umunyamurenge icyo ikinyamurenge sigiye nicyo kinyamurenge ndi umunyamurenge ndi umunyakarama ndi umushoboranyarusi nakoze nkaba nkuzi wenda n'ikindi kuri Gifere Mbabazi umuntu mwiza cyane twemera ejo bundi nabonye aza n'indege papa oya ni ibisanzwe kuri yayijyambere se oya jyambere urugo agiye gatiyo basiga basezeye baze ngo bagire ngo aragiye hanze oya none babyifashemo gute Mbabazi yaraje n'indege agashika hano aho ari mwana mwakiriye neza babonye amavideo ava mu Rwanda nagishika hano twabyakiriye neza kuba ageze kuri rwa rwego rwo gukora indege ikorana n'ibintu bidasanzwe nyine ku muryango wacu ndetse n'umuntu rusange kandi nyine twabyakiriye neza kandi byarashimishije cyane asaba abakozi kandi baka rero Jackson umukozi w'Imana bavuze ngo umuvugabutumwa ni n'umuyungu sasa abantu turakomeza tubane igambiwe kuri njyari myiza shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe mufitiye icyizere kuko imigambi we kuri njyari myiza shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe kuki mushakira umuzima mu bapfuye oya umuremyi yazutse yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu amen 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 yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu amen 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 ziringira Kristo wenyine niwe base ryo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine ziringira Kristo wenyine niwe base ryo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine ziringira Kristo wenyine niwe base ryo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru
inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Yesu ni izina rimwe rindutira ayandi yose risi. Yesu ni izina rimwe rindutira ayandi yose yo muri isi. Ridashobora kundekurira mu isayo ngo mbe kure y'ubushake bwe. Yesu ni izina rimwe rindutira ayandi yose yo muri isi. Ridashobora kundekurira mu isayo ngo mbe kure y'ubushake bwe. Yesu ni izina rimwe rindutira ayandi yose yo muri isi. Ridashobora kundekurira mu isayo ngo mbe kure y'ubushake bwe. Ridashobora kundekurira mu isayo ngo mbe kure y'ubushake bwe. Nzamba ndirimba Yesu mvuga urukundo rwinshi rutagira akagero ubwo yadukunze. Nzamba